Moi Millers Limited. Kameme kayokawegi eizue aya hakuhe nawe mahida mothe twe nawe bumper to bumper. Piga like, wacha comment, nitwaranerie doho imatemakiria. Piga like, wacha comment, our Facebook page de Kameme FM Official. Mwanange neneha takurumbaga ringi eriragerio guthie akarugama naiti nake muciari onoguo agatamburukia guoko gwake akamuteithia gutembea abana inogete igukurumana nitana guoko gwaku uteguthie azakwihanda wega nagukinyukia dorete na kure destiny yako era nyingwerereka nitagirira magoro makwa baba omekere hinya ote kwihanda wega nagukinyukia neno gatene gukirita neithia ngitwa abana inogete igukuruma neno gatene nitana guoko gwaku uteguthie azakwihanda wega. The Unclaimed Financial Assets Authority na Kameme FM nimaragwetera road show maturaine matiganite ni ukeyumeria umenye maingi megie uria ungikinyira indo ciaku iria ciurite. Wednesday tariki 19 November mugithi ukambiriria matura ma Kirigiti, Kiambu Town, Duberi, Ting'ang'a, Ikino, Githunguri, kwa Michael, Oaklands, Gatondo, Mangu, Goigwa na Thika Town. Ni ugacanjamurwo ni Sykes Simba Jr. na MC Casper. The Unclaimed Financial Assets Authority UFAA. Receive, safeguard, reunite. Kai magi ukana mutu mutheri eni nigetha mucie waku ukoro na uikare uri nice. Thiri ni mutu wa Nice Extra Premium. ona matingia kirehe kamucere Naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We muguri wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mutu wa Nice Extra Premium ne beaga na ibenya iri shama na ne kuheaga nutrients na cia sabati cia Nice Extra ngano sitiomaga ona singirara ne huthu na cie sama mutu tiongi ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Kameme kayokawegi eizue aya hakuhe nawe mahida mothe twe nawe bumper to bumper. Piga like, wacha comment, nitwaranerie doho imatemakiria. Piga like, wacha comment, our Facebook page de Kameme FM Official. Mwanange neneha takurumbaga ringi eriragerio guthie akarugama naiti nake muciari onoguo agatamburukia guoko gwake akamuteithia gutembea abana inogete igukurumana nitana guoko gwaku uteguthie azakwihanda wega nagukinyukia dorete na kure destiny yako era nyingwerereka nitagirira magoro makwa baba omekere hinya ote kwihanda wega nagukinyukia neno gatene gukirita neithia ngitwa abana inogete igukuruma neno gatene
gwaku rute guthie hote kwihanda wega na gukinyukia orete na kore kore destiny yako no tende gukirita no tende gukuru Mudo wathino noge nigo kunyiterera kana aiwe wiru ona tora teithika muno yoke onyite guoko mundu wedore wiru baba hote gukinya kuri destiny yako baba ninogete nigo kuruma nitana guoko gwaku Uteguthia guoko hote kwihanda wega na gukinyukia orete na kore kore destiny yako Aikia maitho kuria mbere ona overi munene na gona destiny yako uria inene kehiuhia maguru maya makwa hote gukinya tene utanatuka Oi baba baba ninogete yokuruma nitana wako wako uteguthie jiwera atekwihanda wega na gukinyukia baba orete na kore kore destiny yako baba ninogete yokuruma nitana wako wako uteguthie hote kwihanda wega na gukinyukia orete na kore kore destiny yabajibera nitana wako ninogete gukirita Garana. Angoni galana. Galana? Eni mokoro se dari arakwira. Asa dajiri. Gwero athia garana. Angoni galana. Galana? Eni mokoro se dari arakwira. Asa dajirite. Friday no re. Turagethie mukuyu. Muranga. Muranga. Gweka athia. Kuhingura Galana Energies. Haya, ndigweta icio. Reke kagibange nguo ni undu wa thabari iyo. Muranga mtu wangu. Oha, ukabangira nguo. Muikari wa Muranga na kuria kurigicĩirie gatano gaka twina date nawe ukoshemania na team Shanjamuka emwe kwemwe kuma Mukoyo Muranga na oho ni ugakundio rwimbo ni wa ithaka wa Jeri Nijui ni daetirie ni gatano gaka emwe kwemwe kuma Mukoyo Muranga Gwero athia garana. Angoni galana. Galana? Eni mokoro se dari arakwira. Asa dajirite. Friday no re. Turagethie mukuyu. Muranga. Muranga. Gweka athia. Kuhingura Galana Energies. Haya, ndigweta icio. Reke kagibange nguo ni undu wa thabari iyo. Muranga mtu wangu. Oha, ukabangira nguo. Muikari wa Muranga na kuria kurigicĩirie gatano gaka twina date nawe ukoshemania na team Shanjamuka emwe kwemwe kuma Mukoyo Muranga na oho ni ugakundio rwimbo ni wa ithaka wa Jeri Nijui ni daetirie ni gatano gaka emwe kwemwe kuma Mukoyo Muranga na ndagika 28 mathaa ukimenyithio ni KCB Bank Assurance nitwe maundu megie insurance ni marituhaga muno no KCB Bank Assurance igakuhuthiria maundu maya kuona ati no wamukire cover ta life insurance, health insurance, business, motor vehicle insurance na insurance ingĩ nyingĩ. Motungata maya mothe ukimamukira handu hamwe hatari kugieka. Araniria na KCB Bank Assurance omothe kugerera 0711 087 000 kana ucera ruhonge rwa KCB umenye maigi megie uria ungigitira indo ciaku. KCB Bank Assurance,
Protect better. Regulated by the Insurance Regulatory Authority. Uraiguatia. Shanjamuka. cio de irekwa no gĩcitiga ũkĩambata igũrũ
Good morning, good morning. Good morning, sweetie. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much. A very good morning. That is a very nice cover. Osheta Guokaro Nguge. Cover ya Philip Kimani. Atenie ne dea dairone gai monene. Ne gai monyobi. Gai wito ni anyendete muno todo leke agore we gai wakwa. Ne onyenda todo omothe de muoyo. Ne onyendete muno gai wakwa na ogacoka okahe ogima mwega wa mwiri. Na mana damenya nie ndire mundu mwega. Ne gai uria we thiini wakwa mwega. Ne thengio ngai ni undu wa kunjiguira tha. No kanyende muno makiria. Nyambe page andu anyiri.
Indeandairwa negai moyo na umetekie yaradimanaga ukaradhimaria makwehokaga haleluya nindeandairwo nĩ Ngai mũnene haleluya 1 2 3 kamata nishachoka asubuhi juu saa kama kila mtu anasema hakuna mtambo jara tuweke tu wimbo basi imeonda off imehakiwa imehaukiwa hapana hakuna sana outage ni mapema sasa nikaona Kirinyaga Embu Murang'a Nakuru Nyahururu Narok Naivasha sasa nashindwa hata tunaibia nani kwanza tutafuta basi tutafute mtambo kwanza Nyeri kwanza tupiga simu ya technical ndio irudi hata tukilipa biru nani anasikia hiyo biru itakuwa kuibia Kafagara na Garana hiyo ni kuibia client wetu itakuwa tu online hiyo hebu piga simu 1 2 mitabo irudi Meronko bo hakuna mtabo oh my goodness tuko tu online hiyo sasa ina Nairobi tu tumeambiwa tuongeresha tu watu wa Nairobi wengine mtapago haya Ketobe tuwekere rwimbo we are drained bana we are stressed wabirale naida cioneire ku nogecitiga okiambata iguru na ndoigana wekerera tonga wa dhahabu na fedha ile wombira ore iguru gĩikia maitho thutha gĩkĩang'ania nyende kĩombe kĩa goro ũgĩtua itua oke nĩ ũndũ wakwa nĩguo harĩa ũrĩ ona nĩ ngorwo ho hallelujah
much. Unaona kama imerudi kwenyu, hebu niambie. Technician wangu ananiambia imerudi. Lakini ananimanage juu anasikia ninaleta shida. Na nisipolipa bilu za leo alipe akatwe mshahara. Imerudi. Naona Kirinyaga imerudi. Ana umejirudisha? Imerudi. Sijasha microphone. Imerudi. Imerudi. Ama mnakono watu huku. Imerudi. Hata Nakuru imerudi. Nyeri imerudi. Wacha tuweke kawimbo kazuri ka kuanzia mood vizuri sasa. Wacha tuanze fresh. Turudie. Masa imeisha. Lakini wacha tuanze mkubwa. Wacha tuweke tu nini? Shwa na iweka kadhoreki. Asante. Eda mkubwa. Eda uprint your tank city ukuje. Man, thank you. Kuna kwa kujokagia muci. Guko kwa haraka nari. Tugatangana mwana oyugi. Nare torithe nare mwana nare roho mutheru. Amen. Hey, Narok imerudi. Kwanyu ni wapi? Hakujarudi. Nakuru. Nyandarua bado. Hai, Keno imerudi. Murang'a iko. Angalieni Nakuru Devi. Shwa na idwe. Umagara na idwe. Twarana na idwe gai. Naivasha imekuja. Shwa. Mombasa imerudi. Nyeri sawa. Twarana na idwe. Confirm Nakuru. Hey. Haya. Hey. Shwa, twarana, umagara. Shwa. Nakuru imerudi. Thank you God. Haya umagara na idwe. Thank you so much. Nethegio Ngai ni undu wa muthenya wa umothe ona ituri uri gutucemete you have overtaken. Ni ugutongoretie muno. Ugukinyete kuo mbere gutina haragara muno. Nethegio Ngai ni undu wa muthenya wa umothe na ni undu wa arataya aitu matwendete chanda na pete. Ni chanda na pete. Tugacokia ngatho kuri we Ngai. Muthenya wa muthi the 18th of November 2025. Muthenya uyu ni waku ni tondu ni Therapeutic Tuesday. Na makeria tugakihoya Ngai akoro hamwe na ithu na tafarira no ya gucanjamuka muthenya wa umuthi. Karibu sana. 20014 a very good morning. FM pale Facebook saseni. Hapo sasa ndipo reporting inakuanga ikonoma sana. Mpaka mtu anagagaya goro. Basi sasa tumerudi na all swings and fires. Kore kweta go silent listeners, how are you? A very good morning. Diaspora muko salama, a very good morning. Karibu sana. Mathaa matatu makuigua wega na gucanjamuka. No makiria tugakenyihira Ngai ni tondu ni mwega na hindi ciothe Ngai ni mwega. Itharia mbere tuigue kundu guku kana kwi biru na cai. Itharia kere ni tugukorwo twi na the therapist himself. Team Master 2, Priesthood 1, 001 Archbishop, the one and only, the God, Joey, Zebu, Kaibaga 1, Team Master 2, that one is 2, and closely almost becoming 1. Dental Formula 1, he will be here, our own Archbishop, Dagetare JJ Maina Gitahi Wawagari. Nigetha atwire horo wa repercussions cia curveballs. Ithari nerere rege.
Koguo nĩ tũgwĩbanga na tũhiũhe mũno nĩ ũndũ wa mathaa macio twakunga tũkũhutia mbiru iria tũkũhota na tũhutahutie harĩa tũngĩhota na ndũkwanjĩrĩria na gũkwĩra niĩ njĩtagwo Baby Top. A very good morning. Good morning, Baby Top. How are you? I'm very fine this morning. I mitambo of all the other days inaweza anguka akibishop akikuja on a terrific on a therapeutic Tuesday. You know? Yeah. But tuko sawa. But God is good. We are back on air all the time and God is good. Good to see you this morning. And in everything we give thanks to God. Yes. Thank you. Good to see you too. Allow me to say, allow me to take this opportunity to say you look very beautiful. Stop. in or is on in Gucci. Yeah, Gucci baby. Yeah. You see, when somebody sees you today, he cannot know you are the same person who cried on table on Fridays. I live my life to the fullest. Yes. You manage it within the days. When you see me like this, yes, you cannot imagine I was the one with the Gakangi Chronicles. Gakangi Chronicles. Yeah, we saw it now better. We went back to Ruku very well. And you also see it was not also very bad. Actually, we liked it. The bad guy is the camera slow motion. You saw in the movie. You cannot even me, I went back. But people with small IQ. Yeah. The ones look like the one for Butcherman. Yes. Those ones they are not even getting it. They are behind it. We were saying, there in the video, we were saying, those who have watched 10 times like me, like it. Even me, I went back. Yes. I saw that video. And then I told myself, you Modani, even someone cannot say Adrian did that. Shuhan. Don't look like Adrian Shuhan. It was not. It was actually calling. It was me today. Like this. Okay, come on, it was me today. It was me today like this. I feel pain. You Stacy, how are you? I'm very well. How are you? We are fine. We are happy. You know, people will say you have not taken medicine for morning. Even me, when I say like this, I feel like you should take 2 minutes to rap for a song. It's Kyodomento. Let them go. Yes, no problems, my Kenyans. Kenyans are removing the Isuzu. Like this, he say that you don't know what he say. Oh, my stomach is paining. Mine. Your toe is coming red. We eat kafagara then. Right away. If you want to have me home like that, yes. Rokera madadi for kafagara for Gano. That's very sweet. I ate it too this morning, hot. Then you can eat chapati for Gano for kafagara. Yes. Then you can eat kaimati for kafagara. Yes, of Gano. Then the tutoto. You see the tudadi that is short like Relax. We are coming there. Don't jump. I see you from afar. Now when you eat like that. You see when you eat like that? Yes. The mood is for Raha like Raha Premium. Yes. Well, we somebody feel good. What are Garana saying? They want us on Friday. Yeah,
We will be there. Muranga. In Mokoyo there, we open it. You become 25. You get free. You get the full tank. You come. What else bill? Top care. You want that? Call them. Top camera to it. Top camera ngudu chega muno kura mwena wa Joska. Na mwena wa Ruiru. Ogwa kono da broti sega. Legalize it. Legalize those plots. Legalize it. In Juja, 595k. In Kangudo Road, 495. Take this number. Yes. 0719 111 0719 yes. 111 Waranaria na Top Care Lands Kenya. Yes. Kana masherere Korea Ruiru Greek Towers. Kana Roai Plaza. Wegwatire ngudu na kabuni ere togoretie fururini. Well done. Thank you so much. Au twagethie wega. Galana muthenya wa Friday, Galana Energies. Yes. Tugakorwo twi moja kwa moja kundu gwitwa Muranga County. Mukoyo kwenyewe. I don't know the last time I was in Muranga. It was a long time ago. Back I asked people for fra. Why do these people don't eat uga? Yes. People for Mashani. Why do you cut? People for Quickmart. You can't open Quickmart yes, there. Yes. What is? Why are you skipping this Muranga? Kaidre. No, Garana Energies. Felt it's too much. These people need to drink fuel. They don't ginya toga ko rosine tena mono na ne muthenya wa Friday mokoyo ne ko togakorwo tukihingura ruhonge rwa Galana Energies. Yes. Na tugakorwo na team Shanjamuka. Tugakorwo na waithaka wa Jane will be there. Na ndetoje gani atutoromara kugwira miaka 25. Wakorwo we number 25 go fuel wikira nduthika na ngari maguta ugekirerwo full tank. Yes. Ugo no wikira hau ugitaraga. Na makirio wakona iheo nyingi muno rika heo no muthenya ucio. Ugo ni ukeyumeria. This Friday. It will be fire. Yes. Yes. Na bebe itago Sharon ko digage tunyitoge ni korea kwa Galana. Sharon. We are super excited this Friday. Na nega inithia rwimbo rwa Muranga no wira tu rwimbo ru no ruiguaga no ruturaga hapo. Hakiri-ini. Na turo fabricate ru rutwike ni rwa Galana. Jokerera namba ya Top Care. Namba ya Top Care na ihenya nigetha wigwatire ngundu kuria mwena wa Joska ni 0719 111 Yes. 0719 111 kana wikinye Ruiru Greek Towers kana Roai Plaza. Hacio ngeni magugeterera riu tondu riri. Bone kurite. Ukireherwo ni LNT. I have my LNT. Right. Kidogo tunaingia kabisa haraka upesi ukipenda zaidi ni kwenye cinema kwa jina kamili inaitwa wacha kupoint zile tunaongea tunakuwa distracted. Usipoint wewe. Usipoint. Na urate hii tank city. Dakika idatu. Hizo ni nyingi muno cia chai. We love you David. Kwa tusome. Yes. Sini last one. Right. No, that to me na dhuria miaka itu. You not unless you are not serious. No. Look for your family. Leta hiyo cinema. Go. Kidogo tunaingia ndani ya cinema yenyewe kwa jina ukipenda zaidi The Villager. Comeback ya The Villager. Starring kwenye cinema tunamuona pale ukipenda zaidi alijulikana kama The Villager. Wakamuita Mogeshagi. Wakamuita mtu wa kijiji. Akasema I'm the villager. Mukabila. Wakamtoa. Kumbuka cinema ikianza tunamuona pale kwa episode 1 jamaa akitolewa kwenye kiti. Waliotumwa pale ukipenda ni Tuwengweng wakiongozwa na Mutuse. Ololo yaye. Jamaa wakamtoa na moja kwa moja akaenda hadi nyumbani kwao ukipenda zaidi wa Munyoro Pasi. Kumbe jamaa wakati alienda kichakani kufanya exercise. Alienda kujifunza taekwondo. Alienda kujifunza uppercut, snake style na kushuka na maparachute. Scorpion, kushuka na maparachute zote. Jamaa akingoja wakati wake. Kidogo jamaa kusikia kule upande wa Mbere North kuna vita. Jamaa akaamuka na kukumbuka. You impeached me 2 years ago. I'm now coming for revenge.
Jamaa kuangalia kwenda akitumia pale microscope, si microscope, inaitwa nini? Darubini. Akaangalia akaona pale ukipenda zaidi mdogo wa serikali ako kule. Fire si fire. Akakok kidogo. Akaangalia upande mwingine, sasa katika darubini yake akamuona ukipenda zaidi Bwana Kuni. Kumbuka mzee Kuni, vita ambayo iko kule chini ni ya Karis na Mudhende. Jamaa akajaza marisasi ndani. Wakati Bwana Kuni alienda kwenda kupigania yake kwa TV, ukipenda zaidi wa Munyoro aka Rigiji alianza safari moja kwa moja mguu. Akaanza wapi? Aliingia boma ya kwanza, amebeba silaha, ukipenda zaidi ni vikombe na mkate. Akaingia kwa boma ya nyanyake, ukipenda zaidi Bwana Roko. What a villager. Jamaa akiwa kule kwenye televisheni akaanza kuandikiwa. Sasa zile anasema Mundu ni Mudhende. Akapata messages na tu video. Bro. The villager ako kwa nyanyako. Tidago kiuga Mudhende. Na Munyoro wako washoguo. Anaambiwa, wewe unasema Mudhende. The villager amezikalisha kwenyu. Tidago kiuga Mudhende. Villager asikaliria kwa nyugezagi. Siele kwaja. Kenywa sai. Anaenda nyoe kwa begi ya Kelly. Kabla ukipenda Bwana Kuni atoke Nairobi, anasema hapo lazima alianza. Ilibidi wamtoe walete mwingine. Alichanganyikiwa na kuharibu hewa hapo kwa studio aliuliza asienda kusioro. Cameraman, watu wanajisaidiaga wapi? Nasikia kimo ndako kwa nyanyangu. Lakini unajua kuna kitu nimesikia. Alisema ati huyu Karis. Yes. Ati hata pupu kwa bunge. Bani Karis na wa Munyoro wakasema wataenda kupupu kwao. Walianza kwao nyumbani na ni zile za kabura wafike kwa bunge. Hata heli ingekuwa Nairobi juzi naweza enda Ruai. Hata akianga ide muoyo. Karisi huyo. Na kana pupu mbunge. Maraiga ni thayo. Tutiga pupu mbunge. Turapupu kwanyu. Nondo ria moru ni ati kwanyu gotire siwe njugotire maraikaraga kou. Muri ogeraga mukama igua. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Na nĩguo tũrauga anake aitũ makorwo kũu nja mahakikishe gũtirĩ mũndũ ũrahakana na gũtirĩ mũndũ ũroka kwenderia andũ guoya na maikie kura. Hao askari walikuja hapo wakiwa walevi na hatuwezi kubali askari mlevi atulinde. Ongo ni bebe ni kumunya iramunya indo ciothe nginya marigo gukahuranga. Ninatoa wito kwa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama hapa Njoro. Tukwenda tuecirie muno, tufikirie sana. Hao ni watu wako na unyama. Kazi ambayo wanafaa kufanya ya kulinda wananchi imeweza kuwashinda. Oma uigiririku no shaba. Ukireherwo ni Kaluma. Minista ODM aria mari thiini wa thirikari moritio matikarie cigie kiama na thirikari ya Nyandarua irorio eirigire demu ni ceceni yaku ya kimerera kameme kayo ka muingi gikwamukira metha-ini ito ya mohoro itha-ini riri ria thaa 5 ni riũa ria handa kiongo gatagati na mihonia ya atumia aria mekio kwambiriria kuonekana njĩtagwo Mwaura wa Wanjikũ.
Minister a kiama kia ODM aria mari thiini wa thirikari matiagiriire gukorwo makirekereria mwerekera ona kana kwaria handu-ini ha kiama kiu. One kuringana na mutongoria wa kiama kia ODM Oburu Odinga akiuga angikorwo a minister acio ni megukorwo makienda kwaria ciĩgiĩ kiama no mambire meyeherie kuma iturwa-inĩ icio. Oburu arauga mutongoria wa bururi Dr. William Ruto niwe munene wa a minister aya na uguo no maririe kuringana na munene wao. Those of us who are in government, like Badi, like Opio and I, those ones, you know, they are now part of the administration. They are not speaking for our party. They can, of course, now the president is their boss. They must speak something. Of course, for them it is understandable. But don't say that they are speaking on behalf of the party because they had to resign their positions. No na kuhana roguo Oburu harauga kwa ihinda riri no meguthii na mbere kunyitanira na thirikari indi gwikinyeria mwaka-ini wa 2027 ni makaruta mwerekera. Those who are saying we don't have a clear position, we have a clear position that we shall, in 2027, when the time comes, either pre-election or post-election coalitions, we shall discuss. But for now, we are concentrating on staying in this broad-based arrangement which we have with the order. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua hirorio kwandika wira ataramu a kuhura ndifo kana gwithambira na niguo gwithema gukomboraga ataramu aya na garama nene kuma kaunti-ini iria mariganetie kuona mwiri wa mwanake umwe urakwirire ndemu-ini uraikarire kwa makiria ma thiko 3 agite ataramu a kuruta na ndemu ino ya kana ndemu ino ya Ndugire mwena wa Olkarao muingi wa mwena uyu uroria irigirwo ta uria turamenyithio ni mwandiki witu kuma guku Nyandarua Jimmy wa Muthoni. Mihango ya gwetha na kuruta mwiri wa James Murage kuma ndemu-ini ya Ndugire Olkarao irakorirwo igitongorio ni maobitha a mutharaba mutune unyitanire na muingi wa Olkarao. Ni ndacokire kuma muthenya wa Saturday niguo riboti yokire ikinjira turaigua mwana wa Murage wirigite Murage ringi muna ndimwirigite ni ndimwirigite ta thiko 2 makinjira kuri mundu uriru mwanake uriru wi riu Saturday niguo ndaiguire ngigwa ati andu makiuga mwana ati Murage erui niguo riu nie ndagithire gugithikangiririo guo. Murage agwire ndemu-ini no gatano ga kiumia githiru athiete guthambira mari na mwanake ungi ondumwe na muiritu uria kwirikanite mari ndugu nake. Nie ndina ihoya kuri thirikari ya kaunti ya Nyandarua ati nituonete tirita ria mbere turagia na mutino toyu wa anake aitu kugwa ndemu-ini ni twari na mutino toyu engineer I think mieri igano na mithiru na no ndimahoe na gitio ni mairigire ndemu ici ciothe. MCA wa Ruri Thĩnji wa Kĩriga na muingi mwena uyu uroria thirikari ya kaunti ino ya Nyandarua kwirigira ndemu ciothe cia muingi kuna ni gukoragwo na mitino mingi na makiria riria arutwo mahingite cukuru. Na no nyende kuhoya kwanja hari thirikari tondu ithuĩ twina wĩigĩrĩrĩki ndemu ici ciothe cithiũrũrũkwo ciothe na nitukuhoya gavana witu tondu njui ni eguthikiriria etikire ndemu ici ciothe cituike fully fenced. Oho ni muritie thirikari ya kaunti ya Nyandarua kunyihanyihia marihi marekoragwo ikirihia riria andu marathie kuhura ndibu-ini ya thirikari ya kaunti no tauni-ini ino ya Olkarao. Aboretha mutogoitherio bei yukaigana at least tukagia afford tondu agikorwo mwanake ucio aragĩũkĩte na mũhiki wake ri 400 ri ni moragĩte. Guku ni kaunti ya Nyandarua ni njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Atumia itora-ini ria Nduberi gicigo-ini kia ubunge gia Kiambu ni makaite ni undu wa wongerereku wa unyui na wendia wa njohi takinyanirie ikiro iria maugite nicio ikoretwo icungireirie ikuũ nyingi cia athuri mwena uyu. Kuringana na aikari acio maugite kihonia gia thina uyu ni gutabanio kwa ugaruruku wa wathani wa matura na makiria maobitha a borithi ceceni-ini ya Nduberi makorwo magithengio magateterithia ati maobitha aya makoretwo makigonderera wira-ini wao. Mwandiki witu Kiambu Wambui wa Icũgũ na riboti makiria. Kaburi
nĩ maingĩ mũno na twĩna ruo nĩũndũ wa ganjohi gaka karetwo gathuri ngui. Nĩ atumia kuma itũra-inĩ rĩa Ndumberi maihũirwo nĩ mathuguta maingĩ magĩteta wongereku wa wendia wa njohi ĩtakinyanĩire ikĩro ĩrĩa marauga ũkoretwo rĩ thĩna mũnene itũra-inĩ rĩrĩ kwa ihinda rĩu. Natharĩ ici gũtwarĩrwo tondũ gũtirĩ njiaro ciana nĩ thiru athuri aitũ nĩ manyuĩte njohi na wa mũringaringa ndarĩ ũndũ ahotaga tũkũrora kũ mũndũ ariumaga Mũrang'a akoima Naikuru agoka kũiga kĩrabu Ndumberi atũninĩre ciana nĩ mathiĩ tondũ na ciana citũ nĩ iregire gũciarana. Kaya maya maumanĩte na ikuũ iria ikoretwo ikĩonekana mahinda kwa mahinda mwena ũyũ ĩndĩ makĩorota ũtongoria wa wathani wa matũra nĩ kũgonderera harĩ mbara ya njohi itakinyanĩire ikĩro. Ndĩna kahĩ kamwe na gatindaga njohi-inĩ ũrĩa wakĩhinga nda akuire nĩ njohi magĩthirana nĩ wagongonire airĩtu aitũ matigwo ona marĩkĩendagio no tondũ njohi nĩ ĩrathondekerwo gũkũ Ndumberi na nene nĩ moĩ kũrĩa ĩrathondekerwo thigari citũ nĩ ciĩ kũrĩa ĩrathondekerwo matiaragia wĩra wa nĩ hongo no mũndũ wakuo tũkerwo atĩrĩrĩ wandiroba ndĩonekaga twĩkĩre maguta no rĩrĩa maroka kuoya ihaki tũmonaga ũtukũ na mũthenya. Ona gũkĩrĩ ũguo maugĩte ciĩko cia ũkuo ũgitĩri nĩ ciambatĩte na gĩkĩro kĩnene kuona arĩa mahotereirio nĩ ũhũthĩri wa njohi marahĩtũkana kĩrĩa macemania nakĩo nĩguo mahote kũgũra njohi. Nĩ maregire watiga thaburia hau ũgakora thaburia nĩ thire tũraigua iracurio irabu-inĩ icio tongorire twĩna please kuginya president witũ tũninĩre njohi tondũ twĩna ruo nĩ tũthikanire mũno. Ihoya rĩao arĩ ũtongoria wa mwena ũyũ kũnyitanĩra hamwe arĩ mbara ya kũhukia njohi itũra-inĩ rĩrĩ kaimana. Ciana nĩ igũninwo nĩ gathuri ngui nĩ kaingĩ mũno gũkũ njohi nĩ nyingĩ nĩ magĩrĩire marute wĩra wao matigeto. Ithuĩ tũrenda maobithaa ma borithi makinye ma kweherio gũkũ mathiĩ tũreherwo maobithaa mangĩ. Njohi nĩyo nyingĩ gũkĩra nyama kanitha gũkũ tũroiga njohi ĩthire onawe Karũngo wa Thang'wa-rĩ nina njohi ongo nĩ ũkenda gĩtĩ onawe mũndũ gwĩtwo wa Mũratharĩ onawe nina njohi. Handũ-inĩ ha kameme kayũ ka mũingĩ kuma Ndumberi kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Wambui wa Icũgũ. Na riboti yo kuma Ndumberi Kiambu nĩyo ya tũtirĩhĩra mohoro maitũ ma thaa ithano mangĩ nĩ cihanda thaa thita njĩtagwo Mwaũra wa Wanjiko. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayũ ka mũingĩ wareherwo nĩ Kaluma ĩrĩ kuo na ĩkoretwo kuo kuma njiarwa na njiarwa waya kwĩyũria twakinyire haha atĩa no ũndũ nĩ atĩ Akenya othe nĩ tũĩ atĩ Kaluma ĩkoretwo ĩrĩ kĩhonia na kũrĩ ũguo tũgetĩra mĩaka igana rĩmwe ya kũrehe kĩhonia kũrĩ Akenya ruo rũngĩthiĩ na mbere ona ndagĩtarĩ wakinya thaa inya mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ Jumatatũ nginya Gatano nĩ thaa rĩa gũcanjamũka Muthoni wa Kĩrũmba aka Baby Tops. Karibu sana mitambo-inĩ. Na ningetwa Gathemba mwenyewe Mũtaikinya Kingpin himself Mwago mũtheri nĩ ithaa rĩa cai na Tea Master ũkĩreherwo nĩ alipoamka kwa ndoto na kurudi duniani akarudi roho ikarudi kwa mwili akasahau kukuja kameme Yugoslavia. Shajamoka Jumatatũ nginya Gatano mitambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ. Oya, dede, ni aje? Umesikia hili ya beba? Kubeba nini tena? Wadhi ama? Ukinunua 5 liters ya Rubia engine oil, unapata lita moja ya sare. Wewe wacha. Kila mtu anabeba. Madere, mamek, maduka zote za oil, wote unabeba. Si pia sisi tuende. Tusiachwe nyuma jo. Bro, amniachi. Pia mimi nataka kubeba. Beba. Usiachwe nyuma. Nunua lita 5 ya Rubia engine oil, pewa lita moja sare. Beba yako leo kutoka Total Energies. Mbele iko sawa na Rubia. Terms and conditions apply. Ndũbatiĩ kũgiĩka kũrĩa ũkuona itangithia maĩ nĩamu Tank City nĩ mararugũria rũhonge rwerũ Narok gũkũhotithia kũgĩa na itangithia maĩ gwaku mũciĩ wĩra-inĩ ona itũũra-inĩ marĩ na honge 25 guothe bũrũri-inĩ oro ũndũ ũmwe na distributors a kwĩhokeka. Tank City makoragwo na matangi ma gũtũũra na ma kwĩhokeka na ningĩ wagũra magakũrehera o hau haku nja. Tarĩki 21 Friday Tank City magakorwo makĩrugũria rũhonge rwerũ Narok kũrĩa timu kwĩgangara board chair Gathaiya Dennis na Sekjen Koni Wathoita magakorwo live on ground. Oka wamũkĩre offers mwanya ũtagĩtigithia. Tank City, strong quality, easy delivery, real convenience.
StarTimes inapeleka burudani yako level ya juu zaidi. Msimu huu recharge, upgrade na usherekee nasi. Lipia subscription yako kwa mwezi moja, we upgraded kwa bouquet ya juu kwa mwezi moja, ufurahie burudani tele msimu huu. Fungua channel zaidi, cartoon zaidi, sporti zaidi, movie zaidi, drama zaidi na reality zaidi. Lipia subscription yako ya DTH Smart Bouquet kwa shilingi 1199 ama DTT Basic Bouquet kwa shilingi 749 pekee. Tumia *858# kwa self service. Tupigie kupitia customer care number 0730710077. Recharge, upgrade na usherekee na wapendwa wako. Upo safarini? Furahia show zako popote wakati wowote na StarTimes on app. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Nyumba ya Mumbine twetire turithikagiriria Kameme ni radio ikinyanĩire kĩro harĩa memerekia bũrũri-inĩ. Kameme FM, Kameme FM, handũ hothe wathiĩ no Kameme. Kameme FM, Kameme FM, nĩ magakanĩka yo kamũingĩ. Kameme FM, Kameme FM, nĩ magakanĩka yo kamũingĩ. Thank you so much. Goko nĩ gwa Kameme kayo kamũingĩ tũgĩcanjamũka. A very good morning. Na niĩ njĩtagwo Baby T. Yes, na nĩgetwo chef gathema the team mathaa maya mahiana thahabu tondũ ndĩrenda kũringaringa biru ciakwa very fast nĩgetha the therapist agĩkinya tũtĩe maguta tũkarĩa na tũkanyua. Yes. Mũthuri ũcio nĩ egũtiga maũndũ maingĩ mũno kĩrathi kĩa ngathĩ-inĩ ya Archbishop. Akenyihie mũno agoka gũtũrutithia wĩra. Ciana citũ irĩ nĩiguo ciakĩraũra mũbira rũraya. Tũcoke atĩ tũke tũmwanĩke haha tũkĩrĩha biru. It's unfortunate. We have to do it. Negetha karoweka free time. Oh yes. Archbishop JJ Dagitari, the son of Wagari, atakuwa hapa any time from now. Tukura hiyo kafagara very fast. Kabla tukura kafagara, kuna kachai hapa nimebakisha. Niko kuda. Niko kakuda. Imagine. Yes. Deto iria citarairia ndutoro, thirikari ya Kenya, government websites were hacked. How Lulu? Are you serious? Yesterday. My God. Riu andu mararia riri mwenene wa ICT ri akĩingĩrĩre tondu irarĩ hacked. Aya. Such a way wathiĩ gwetha ũteithio thĩinĩ wa website cia thirikari irakwĩraga atĩrĩrĩ white power worldwide. Waingĩra rĩngĩ gakwĩra Hail Hitler. Mwathani. Haya. Hail Hitler. Hail Hitler. It is serious. It's not. They are trying to recover. It's private data igũthiĩ. Yes, they are no longer protected. Oh my. Yes. That is very serious. Data the day soka kuri munene wa ICT. Akirore rĩu nĩ ũndũ wa nyamũ icio. Akaiga atĩa? Rona rĩu last time wamwĩrire ũhoro wa AI. Akiuga ndete Frisian. Rĩu arerwo aingĩrĩre. Ageture todo data ito ni kwenda that is serious. Risk. Oh yeah. Yes. That is serious. Yeah. Tu ikarete oko uri. Tutingenda guthi uguo. Oh no. No. Todo the Kenyans are going to suffer a lot, which is very sad. Our data privacy is no longer at peace. Any losses cia besha na niguo gutari na cash. Na niguo kwasa na ireko. State House website ni maraingirite. Ginya State House. Oh my. We. Mwathani. Ni magacenjia ginya maundu mothe hau. Oh no. Yes. Hala. So maragituika ru magike na ihenya ma protect na ihenya maundu matana haragana. Riu turi hau ni kurari na borithi ni marakioyaga ru andu. Marenda andu athomu. Aya. Ha mwana kirahire thina muno. Aya. Recruitment ya borithi. Haya. Kwa ina test ciothe. Kwa ina test ya urito. Kwa ina test ni marathimaga andu STI na STDs. Hau. Mĩrimũ ya kũgwatanio kĩmwĩrĩ. Iyo mundu aroragirwo hau. Mararora magego. Umenye gũborithi ndũngĩ gũtarĩ magego. Nĩ ũndũ wa kũrĩa. Nĩ marĩaga. Amũrĩithi modi CI na barabara-inĩ arorete Naikuru. No nginya ũrorwo mothe thate tu. Na ũngĩigua agĩthiĩ Naikuru athiĩ kuoya mũndũ. Acoke thake rĩu. Na acio makinyaga ũguo tarĩ they own their world. Yes. Ndona nginya Julius Nkajeri. Yes. Na Mĩrĩ wa Werũ na mũnene akinyaga ũguo ta njamba ũguo ta ndogo ya njamba. Arathimo icio ciothe nginya academics ararĩ sawa. Wow. Harĩa harareheire thĩna rĩ arogamio kanyamũ gĩkĩrega gũthima ũraihu rĩ ararĩ mũkuhĩ. Hapo ndio shida yote ilikujia.
Stacy muguteithania atia. Araugire ndangikira. Araugire arayagwa video. Arauga Ruto najua unaniona. Mimi sitaki kujua, nimepita kila kitu. Mimi nataka kazi. Hamwezi ninyima juu ya uvuvi na ni Mungu. Na venye kuna polisi wengi wa How short, how bad was it? Not very actually. Ningio na borithi kuhi muno ngari gwacio maingireire ku. Nanje kwe ona rakiugaga rakimagweta rakimwetire ginya borithi utagwo kibira. Kibira kiri mukuhi biu. Na ni mutungu aingirire atia. Matunguaga mambia kuoya. Ene monire gatheti ya mbere. First page. Yes. Ni maroya muno. Aya blue. Buru. Nio mekire spotlight. 200 to 300. Yes. Matenda more than that. Najua ije muno akuri. Rucio mukuhuma na ararehe thina biu. Aigana Stacy. Gaka kage kihura mici muno. Ona rakiugaga I can run. Mimi naweza kimbia hata kuliko wengine wanatengerete. STDs dari githomone muhetuku magego sawa uraihu niguo ena thina todo mahitra na ma Al-Shabaab marenda mundu muraihu menda mundu kuo borithi enda mundu ungiona kuraihu ni ruwe mukuhi ndukuona guku thi na mundu kuona muhuko wa mundu na mundu ni hakuhi andu andu akuhi ni omonaga arute magana meri kaba gukuya no ru haya rahe korora raiho fore mundu anduthi meri ri square shame ana rahe thirie ri araugire ati sasa mnakataa kuniandika mimi mvuvi na kuna polisi wavuvi kama Inspector Mwaya. Goro atia Galana. Anko ni Galana. Galana? Ni mukoroste dari arakwira. Asa ndajirite. Friday no ri turagethie mukuyu. Muranga. Gweka atia? Kuhingura Galana Energies. Ndigweta icio. Reke ngagibage